augite no mwanka thirikari ya William Ruto inge mawirane jawe kiri amiru kwethirwa iba kwendo kwa timbaru 2027 ithile augite mirandi ya gitumi ngerekana dual carriage sibitari level 5 gwitia nkathi wikiri bwa barabara ramikiri ishigo mbunge beyond the miru na mawirane jange jabatere kuingwa na mpwe augite tu makania wini bwa rumbo ratuta kira kiri na gitumi ni mirandi yu ikinyanire mutugikare na gutariria Eitare nareo financial thirikari yokinya nusu. Twina so many promises cha national government in this county. Ira twethia tukithikira ka twi promise President William Ruto na Kithure Kindiki. Ni migambo ya MC wa Kithimo enda ithiro kuga mwaka juju thirikari juri akukinya nusu na kuri na mawirane nkabo kumakiri thirikari nene ya Rais William Ruto ta mawirane ja barabara nyingi gekiro rami rokare njia kumagetembe na monkana rama kutano gukeria chibitari ya Meru level 5 nkathe kinya level 6 siwa rejia Meru wa mwena mawirane jangi nkabo na ndeithire akiuga thaiji Meru ete kwenda kureterwa siasa chege tutam kana one time akiuga kekire kwenda thaiji ni mirandi ya uwiti na mbere tore akuona Rais Ruto akirugure mirandi interire cha Western ya kwetha tugendela na conversation ne kwira antu betu tutam ito borita kwetha tukiona development ikarikite nonto issue cha tutam na one time ito borita nyagwetha ire agenda in this county Meru igethire no 1 million vote. No 1 million vote tekura cha kuyogirwa just vivi. President William Ruto budget ya inya thirikari reo budget ya ithano igagutha budget yo president ati launch mirandi bra tukona launch Western. Meru bumenya budget yo inge mwicho ntegurire ni launching ya uma Kingi MC ujo na ugite wate kwenda kwina rwimbo rwa tutam kana one time mbere ya mirandi ya weti na mbere akiuga bunge ba Meru ne bamenya kinya bakathia meshemanio mingi atia ya kuga tutam gotina mirandi ya weti na mbere ngugecio theriba korita tutobito azumba tu azilindas ito baomakire antu batutongoretie baba ome muno na iba kwa how the systems of the government are running. Lakini toka wazima tu lindas toka wa mzee mwengi tu megato akimanto antu bateki mekarenge itaro kimanto ira trire. Everybody is wise enough okomanya bratrikare Quran ekomenya brato tiane lwanyuma muthiene ntumo ya ithirekere DP Kithure Kindiki ni gutegera Meru na ritho ringi akiuga Meru bate muthikira burugutina mirandi eu akwareria na akiuga ni mukana kira bunge ba Meru mirandi eu ikeja kura bakethera bagicuraga gisiasa Meru bamba kuro kuthikira no ndo development bakwenda antu purely one as an elected leader ngome antu tebingi ba ochwa thai imaendeleo no telugenge antu bakaru ba ikwamboira o makinya our MPs kamboire kinya babwe otelugenge antu ba ikwa bari kwa development so igagwethe intobito tumba kuretwa bio then President Ruto na Kithure Kindiki ikali ba obwekira bagagwethe batireta lami na baturia promises bawete babu MPs beto ikali ba obwekira completely kamboira o mana mbutethie so kethre ibu kwaria nabo aria nabo bekenda rwimbo rura tutam kethra rukaine garomba kwinwa rori no through development and nothing else ke reporter to Chawero Juma rea kwarie to ne motuge kare